Yen concern for emwa na ban kwache panyi yo Gomoa East DCE no mfimfi mantam ye Solomon da kokwam na opanyi wa yenya mesu adwuma particular track ya esu nnua na sade omanfo ahyehye nnua no ma wode nam kwanso no wochirem se wanche no anhwa na akodwire gomanfo so na Postin Junction na wochire sa articulate Adom Kasee di achi Kaswa Cape Coast Contemporary so kwan bia ahyen enam so pa nkwanhia so etai esi ewo so na watwe mu no nkwanhia mienu enesi wo so a passenger fo be se du no eprepraye Adom Kasee ene mesri krachi yo Gomoa East Solomon da kokwa amtwetwe nkomo en wadi tu dwase wachire wo hyenka ni bi de na koma Budumbram Forestry Commission esanse enua ode egu ehyen ni mu no edo so pa asa de wasi ahyehye no no ebetimi ede nkwanhia aba ne senti Forestry Commission for enhwehwe mu na wo ma ne nyene yie ansa na watimi ede esi kwantempo no eso Adom Kasee bopune no no enhyeremu sei en wode etu dwa yan kwani yoye Postin winiba ochireko enclave accident osisi ya no oya moto na yani na ya de ho agim de ya hwe kwana ibotum ya ya ma akofam nkankan de ya ni ya speed ramps na nkan na de da na na kwad frachi kam ho na ye ko ho regional highways ma me no ya na kan asem wodikan no community for the letter na de ko but apart from there ya speed ramps no nyama bi no so ontwa ye no ya de ye hu a ye sabe ye mbu ya yungudo ano na eja ende mafa kwane do Winneba Junction merba mbeshi aka botton car load dangerously if you be the way anama no achia ordinam kwandoro kona na no ya moto ente maza hopopo mankasa mazimrika na fimbo crossing na me stop no there that be ontum faka no mfantiado ente we and my friend Admofo my district Nadmo Hackman ma obosum there in time me try picture me try video me ho yin tenten won fa nkrofo mra na won mahihye ne yie na won fa nko nti wo hihye ne yie a won twa on san fan send them because me twa maminyim ha wa ote sesi ara wo ye ne yie wie so na wo bo move a won twa on fan send them